دەم باش تەماشەوانین هێژا و دەلال. ئەف خەلەکە کەمینە ji بەرنامەیە bi Kurdî. Mijara me ya îro ronî dide li ser sedemên ji hevketbûna Kurdan sed salê kevin de. Eger lawazî xelekê hebe bibûre ji ber ku sponsor tune. Dikan biçin xeleka xwe berdewam bikin ya tawsiyê melek. Xela me yekemîn ronî dide li ser dabeşkirina eşîr û êlên Kurdan. Di demên kevin de hin eşîr û êlên Kurdan yên ku bi nav û deng bûn. Yên ku hêzê wanî leşgerî hebû hevbendiyê wanî siyasî ew bi taybet hevbendiyên siyasî olî ê ku diriya olê re berjewendiyê xwe didîtin. Zor û zehmetî û zordarî li êlên Kurdan yên din dikirin yên lawaz dikirin. Ev ji yek ji sedema bû ku cudahiyê di navbera gelê Kurd bixwe çêbû. Ji ber vê yekê zor û zehmetî li eşîr û êlên din dikirin yên ku hêza wanî leşgerî tune bû hevbendiyê wan siyasî. Û ji xwe wek ku em dibînin niha hevbendiyên siyasî de riya olê re û bi taybet ola Islamê ji ber ku em gelê Kurd dê rojhilata navîn de dijîn normal e ku em bibînin diriya hevbendiyên siyasî olî û bi taybet ola Islamê da ku bigên berjewendiyê xwe. Te fêm kiriyorum xala dida xala serekeyê ji ber ku bandoriya parçebûna Kurdistanê li gelê Kurd kirdi. Dema ku Kurdistan perçe nebû piştî herî cîhanê yeke. Ev sedema hişt ku Kurdistan da beşî çar dewletan bibe. Iraq, İran, Türkiye û Sûrî. û her perçak ji van perçak ket bin distê dijminkî de lê niza dijminê ku te bêmav kiriye dijminê lê na. Ez ê mînakek dîrokî bînim li başûrê Kurdistanê Kurd li wir li bin zor û zehmetî û de siladariya rejîma Saddam dijiyan û ji xwe nayê ji bîr kirin dema ku rejîma Saddam li Helepçê bi kîmawî bombebaran kir sala 1988 de. Yek ji sedeman bû ku hiştin Kurd penaber bibin, Kurd bêkes bibin, qir bibin. Zêdey 40 milyon Kurd bê welatê ji ber ku Kurd in. Ji ber ku dema Saddam Hüseyin li Helepçayê wan bombebaran kir bi kîmawî ji ber ku Kurd in. Ku Daeş hat şingalê jî pîrekên Kurdan birin û kirin sebaya ew jî cîhan nikare çareser bike ji ber ku Kurd e. Ji ber ku Kurd e dema ku çi girêdayê Kurda be cîhan aciz dibe ku çare صالي بوم الزوج عنده بس يعني أنا معقول أسنح صالي بوم يجي تشيل صالي بيت بنجس صالي بيت باش خورا ببا ez dibêm pir problemeyê Kurdî ji ber dînê Îslamê ji ber ku min nediye yekî bûzî tehdaya gihand yekî Kurd. Min nedîtî yekî Xristiyanî tehda gihand yekî Kurd. Gelo çima dînê Îslamê tenê bi ser Kurda vijî hat. Xalek din û ji xwe li Bakurê Kurdistanê jî Kurd ji ber polotîkî û ewlehiyên Tirkan dibin zor û zehmetiyê de bûn çi tevgerên Kurdan ku çê dibûn polotîkiyên Türk di çewsandin ji ber ku tevgernî Kurdî ye. û ji xwe qet ji bala min çi dema ku ez dibin işkenceyê debûm li Bakurê Kurdistanê ji xwe ji min re pir serbilind ku ez ji bona zimanê xwe ji bona nasnameya xwe têkevim zindana de tiştê pir di dilê me dima dema dibin işkenceyê debûm ew kesê ku işkencel me dikir Kurd. Ev yek jî sedeman bû ku hişt cudahî di navbera Kurdan çê bibe ji ber ku Kurdên Bakur tirkav girtin beşek ji wan û beşek ji Kurdê Rojava xwe bi Ereba girtin û beşek ji Kurdên Îranê xwe bi Fursa kir. Yek bû jî pir meseleyên girîng ê ku cudahî xist navbera Kurda de ji ber ku dema tê bi gelê din re têkeliyê bike normal e tê kulturê xwe ji bîr a bike tê nasnameya xwe wan da bike wekû ana lê Bakur çê dibe beşek mezin ji Kurdan bi Kurdî naştexile normal e. Ji ber van sedeman hişt ku cudahî bixwe di navbera Kurdan de çê bibe. Koçberiya ji derve koçberiya Kurdanê ji derve piştî ew zor û zehmetiya ku li ser wan dihat kirin ji aliyê Tirka ve ji aliyê Fursa ve ji aliyê Ereban ve feqîrî bindestî koletî berî melaw keşe
او بق و آغا و میر بدهاتن کرن فکوچبری تخستن پیشا خوده ونزانن کو کرد لروسیای جیهانه و بكردستان سر قد بهيستيه كردن لروسيا دجين وبتهيبت نافي يجي كردستان السورة كردم كردي داخفن لروسيا وكردي داخفن وكردي اوانجي امن وياتا خوشتره لات باريزن بيترو جبنو دجي لمخابن او لروسيا دجي دما فقيرية ده بندستية ده بنابري روسيا يبون ولاتي كو ازو بافو كالي خواتي ده بما بين اولات نولاتي من ازي چي كونج ولاتي كو از و باف و كالي خوا امتيده بن دستن فقيرن بلنغازن نولاتي من راستي انا اولات اشتر جرينجه ولاتي كوتي لي بما بوين تقدين اسخوازم زيدا كون كوچبريا كو شكردان چي بو 10,014 ده او جي كوچبريا پرمزمو دما كو كردي روجاواي كردستاني بري خودان اوروباي جبر ايريشين داعشي لسر كوباني لسر شنغالي لسر باجارن الجزيرة يك جي سدما بو كو برسكريكين اوليبو يجبر كو ملتي هاور دورا كردا وي تقبل نذكر كو اب انسانة تقبل نذكر كو اب مسلمانة اب خريستيانة اب زردشتية تقبل نذكر هاو تاني تقبل يا دينية خود كر نورمال بو يك جي سدما كوشت كوچبري پر دنابرا كردا كفت صلاة 1014 ده بتايبت صورتني هنجي داروكك او وباف ودي خوا جبر شر دروا در ناف آوي دمره قالو اف عدالتها اسلام تبيجي زن بيجي بيجم كراستيا دنياي هبا اف كوري كوشبر شر او باف ودي خوا چونه پنابر بونه بمال بونه بخدي بونه دناف آوي يونان ده بي كشتن او بي غرق کرن اف راستيا دنيا اف دنيا كو هشت از پنابر بفهم و بسر ده کوره مبر انا یک جمر بیش اول چی خلی یونانی دگریاد ببورینه لما کود کذب کربتی بیش چما چویه یونانی جبر دما کو باوی وی البر چاوی وی تی شرجه کرنی جی قبل داعش و تنا بیش چی خل سوریه دگریا تنا بیش ابي داعش چی خل رقای دگریا دما کو خدنا هفالاند تقان جبونا کو بگین حورین خو تشيروك الإسلامية نابجي جبو كومكوجين كردان تدبي أفكر ريحاني اليوناني تشتكن هشيار بكردو ماتي حياة كنجي بمين الريوي أب هن سدم بوجي حزارن سدمان إيكو هشت كرد جودهي تكا في دنافرا وانده ودنافرا إيل وأشيري وانده جبر كوالات إجهاف باربو سينور كات نافرده زور وزحمتي وزورداريا رجيمين عربان رجيم كردان خوا اكو نديشتن كرد بسركبن هرتم إخانتا كردان دكرن بفرسارة او بأسماني هره استخوازم بيجي بيجيم تخوش هاجي هبا دماكو او كسي تابرچي كريا ونان ديتا لهمبر مالو ملكي تشتبريا عردي تشتبري وكو قادي محمد بيجا كردستان يك پرچيا ناب بچار والبي داري خلقا مبداوي وازبه بيمكو اف خلق بدلي وبي چکی ماسی اولا وازیت خلک دابه شمر کارن به کومنت عند بینی بسینن از بیفیم کو اف خلک بخوشی در باس بو خلک ما یکمینی جی برنامه بکردی ده هیویام به خلک عدد به آواکی دن شیواکی